tisoviwe Jesu Christa ora ke liozanu kenise di purusho ke la peteko zeliawe nipu nunebu oko peteko chepekola satina tichibo tsali tsmodi nipu rushovorza kershunu metsake ze tsali tsalaga tsa menguyawe Uke penyefabu okongu mejasidi work it yotikunu keze metsatsali tsala pejitina kershunu u zake kiki u part kiki u meseke kidi japu tsapyavorze jetiuro heko hakya kabako ke tradition japu tsakasu moro ke kinu pamo dederi kershunu Lerdi nipu pinubakelia, purashukatsa petekazedi japutsalia katsu liro tsaliginurubi. Sala metsuri petekazedi nipu zapu salakatsu sosa menguyawe. Jodo oko kerasuanu nipu dipia. Oko zeka zasakatu oko pastor Dr. Rokovilia. Bazake sero enoli nilumenyo ke sizie ke thodia ke pra enoli viketunyo ke sizie ke chakatsa vilakilia hume isidi sie japu tsali hichugo ke patago isidi nipu kershu haidi mejivodio che todivo preledi o comhatoko se devodado Jehovah akekuo mu atsali mu po akelake liu chade hauha ake penyufa a po tsezodio je enoli vikatunyo ke siji boshedi ipu dipia o kozeka zasa Sasia ino vilakilia di konbu oko petego la ke chatsasidi anyabu ke teridi zaputi selalido Romiko theta ponunu keretinye Romiko theta ponunu keretinye Putsigi die tayu, rofunu kelu. Sela chiwe, Jesu Christanu ketuko bezo ketsu die jite. Kekrila mona Christa Jesu nu kelu, keri rofu jotyo kepuma mu kesye nunu asa pralide. Che putachela tezo tsilil hogetau, uki penyufe chese ketala. So se potio punyo ke tsepi, bubu ke puma chou me vidi ke puma zezala, po chou ginu ke puma pejo wade. Sidi we che pu kiza diomone, rofu kiza dioketago ke lununu, te zonu che morsho tujego, che zile ke dola. Ke krilamone, che pu kiza ke diogo, che pu religo medoya. Liri rofu kiza ketoko rofu reli medoya. Siro che pu kiza medo ketse kesiezo. Liri rofu kiza reli ke medoe ke rimu nunezo. Hahala unuse che pu kiza tuoketa koe uke penyofe ngumezo. So uke penyofe jo krukro bayamo mu bari lil hozo. Mu che pu kiza ketyoko uke penyofe li cheliamo. Deri nyoko we che pu kiza bamone rofe kiza bade. Uke penyofe rofu nye ke lunu tuoketala. Ke hupuri Krista rofu ni ke momie po vie mode. Deri Krista yindu badaro ke puma la nye motyo ke sie kiza batazori
Kembe thola nye rofe ke riza bate. Panu ke sie nunu jisu che peri ke lie. O ke penyofe rofu nye nu ludio daro. Po rofu nye nu ludio ketala ke sie nunu Krista che peri ke lie utio. Ke ripie nye sieta ke dio che mo che ke fekori che zodio. Cela a venu ko musize dirigo. We che pu medoze ludio di che pu vediomo. Ke krila mona che pu medoko ze luyaro nye siezodio. Deri rofu bie nye che pu mpatoko bie kriwaro nye rilidio. Ke krila mona uke penyo fe rofu bu Ushitaze ketioke, siko uke penyofe nyotazo, sela nye miche ketio die ketche rofe nguli mone, nye ko pe viepie ponyo chekelie rofe nguli te, sela we aba apo idi kie keshiki, we uke penyofe nyo cheta kete, rofe tio u rofe ze kejapuya, mu we ponyo Taro poka yeri tazo, uke penyofe ka yego, mu Kristaze ka rekozo. We pose ke mejiliro, pose za yeri chelidio. Nurelidio ke penyofe ke ko kemjemelol doe. Hego petepel husa muhego rugozetio ya kaza kapie kamasani po Jehova. Mpeje no ntiso vir kr mbavdo vir krtpo pi hego tsdi hego buche do bavdo hanu lavor nza tsele ke vi no hego kriete rakrak salali ke vi ti ho pi hego katsalam pejewe que crinipu, hekobu, hekoti sozako, povovorzanu, heko nidi heko tisoza povovorlie, nipu, notie, tisozake vivo bie heko tsdi, he angami, ebishishi, buri, katsati soza tsdi, tiaha nrasho, unke kshegorakra, no heko ngumejet ktsegorakra, baleke bagatio, Petekola mpejewe nipu. No zabie tatsiliki haki unka krutaza mengudi nza putsakaba petekuri tse. Kakse nipu no nyofe bu unka toka hidye prabye heko kazalite no heko tsatakasa heko bu unka kriengu kameje nu lulekevi ruofekitsa unka krenu tu lekevi tsataka sakemye nipu heko mye pupu katsaburi unka kriengu kamejenu baprekele tsaje heko mhatho tsavokele kolam peje nipu shiro heko poshe pupudi heko unka sem hatho ko tsalavotulo no unko krota japie mie pupu kete shira hanu za putsa kategori tsa unka kriengu ke mejepie atsalinu za putsa kategori tsa shiro unkitio Dr. Kovile unka to karidie sever nyonyoko vatsa satyo kathanuri no Pokrolia, bubu mado kamidi nzapu tsidi, nzabu zapu zayetsli chedi, kitsaya. Agakri nipu shiro. Jeti hanu, heko donu, katsaka chetsdi, homievor heko donu kapakrole mude. Nti soza kaviu mangu, unka krot zamangudi, vorn rivort olemo, katsakrobo nide. Shiro homie katsakanatsa kemejedi
unka krota jamanguri unka masakinu lerdi intajiasan zuri word solia kamori nitawe anipu no soko sri jabe ugotsa shiro nyonyoko krobo po TV komola war hanu chole modi kitie kinunuri online nu nzapu ko rnabato no soko sri jabe ugotsa uko kamanguri tsbe ugotje akakrienipu shiro heko unka krie ngukameje mangudi ler unka krota zako rakradi heko nidi ler hanu no ndra shodo de ler kele kemhe no heko bu semoro ko sho heko kal hunu kis kiniri pi heko tsa kasarho kasariri pi heko tsa heko katsa kakriri ti so nye pi heko kal hotsadi heko bu nginu heko nityo ya kazakemhe nipu nom haka krape heko tsa dari heko sakosa se heko kazot salidi heko mharak rakele ke dunyo buri selerdi mhavi bunu kangusate no haka duo giro roshiri unka krota japye sadi no jasadi haka tsawo roshiri pye heko bu mhaka zatsalale kevi nginu tsale kevi kakubaru nipu no heko mha kangukele ko girisasa sidi heko bu sedi nzatsa kemiyele nkadi tsapazale chedi nki tsayawe shiro ka krenipu heko mepu bu katsa gaze kapakrodi nzaputsa shirdi nzaputsa lemoro shiri nka krota zamangudi nka kshigora kradi vor bahulete no thami hatsu hate po zevordi heko bu nka krota jangule to heko mangudi ler kale kamhe nipu me pupu katsa karhiro pupu katsa nka krota jabu heko manguler chamhedi heko me pubure machola ta heche ngi no thajangule nka kshe nka krota jangule di heko bu heko nishedi lapakale chchedi nki chaya shiro heko matho chepu shepu budi chalavo ketyo patte kunuri mado kamhe mbuli lekasa chasanu mbu heko do nobadi jabe heko tsa shidi heko mathoburi khrekle tsanuri heko kavi ka ku ka jala mapate pe unka ku jinu pele sidi kala kale jisu zanu kripo jehova ki ameje melosawe amen Chetiu no oko ke hula ke pesimor ke sho ke pesi ke chatiu selido sasiwa oko mission hodo kratao katawa felibu ri puti ho selido shidi punibu ke tradition puti ho selalido Gesù Krista ora che li usano che ni sedi ni go petego che lu la sia che pesi che za che riu li ro che mesaki ya tsu che za revo e no comfort che ro nyo fa che raja senye che bapu ki ngo che hoki no no che mesaki ya tsu je se shie petenizo e no li duoni di jechu Nyo, ke Raja Pengun he, ke Bakiriki, ke Station Baptist Church, Kantinu, Haununu, Pukiyatsuya. Mu Sashiri, Seye Kretua, Enoli, ke Krelezonyo, Solo, Nyo, ke Raja Pengu, Teheshe, ke Baseki, Baptist Mission Church Convention Hall Nunu, ke Mesaki Yatsudo, Zapum Hatohakola, Chabaje. Hachakenyu, Voketa tikono nipu janye ke hubagi bus service kasaya ke zao vorkitu nipu janye no sedeladi o tala ke to sedi pesisiawe hachaseo
Thie ke hu ke new nu eno ke videne mere associate pastor bu nipu di se ke zasdo vor ke tu nipu janhe ke hu ke riu nu eno khotuo richa associate pastor nipu di se ke zasa mu ke hu ke new nu eli kresobinyo keje ministry assistant bu nipu di se ke zasli do nipu ke reshom hato hakolari chabaje Telanu que si jamais fait pengudu jamais fait pour du zelu que fugo zapulese jie que petao que jaki tu associate pastor bu que yesu que lietsili do niego sa kesro niego peshiri que shep di pilerivi eno que tu hulie que tu mutie zika Seshiu eli que jingunyo michio que jingunyo shiu viko vonyo michio Viko vonyo shiu que shovituo kochu Tego pejewe Ugo ke hue mission lesaki sevaya jido. Arunachal nu patsonu mu lanloksonu. Hajorliora wo puchurimye ernanu. Sunu lesaki po mahodi zuliora putupo maholi bade. Lan lokso hanuliro tetsuyo zaliro nihan lakso shi. Deri leskiu zaliro lan lokso Baptist English School shide. Tichie nye pudi kritepfedi hitepfa sorugi oha sedele dashi. Sede getsu liro chakro Baptist Council bu Meho ugo dichibo mu seshia zatilio ugo moholire dadi ugo tu maho vodamu su kasasaza ugo dichime fa pengu zile gadala dichime fa pengu keraka kehu idichitie kehu duje March za pengu nu vo za tenye ngo ke hunu no mi heta ta pengu gibo haja missionary chevor ke chogori sa ke sadi pidoje jido ke hu kawa ke chie reve pido ba ke chogobu va potadi ke sesonu ke chosuse ke peshise so che projector no merhi no lesaki zeu kezu tonu patash dado mu puti se bachale ke la apu mo dado de pokro tubi ba ke jogo putuchi di tavoda do mu audio tedze lesaki pi ke zgi tsakaria togo didi putu tavoda bi chilero haiba nikrutiro missionary secretary to wala Haulero puti vodapo ke pata headmaster tsavor ugo bamo da ka tsutigi di puti voda
하고 하 니리 뚜뇨 니 룽무뇨 무 백루키에 하고 할레로 우고 크레사르고 제디 피디 우고 레스키 크루히 이바디셰 우고 보디 하첼리디 우고 티 보데 살라 지도 호하 우고 라크라스나 무 우고 힘에서 모르비데 게메크리 제디 미니푸 우고 라크라스나 이거지 도기노 페레보디 우고 크르뉴고제 게세제 게처차 무 우크라 지리 우맹무무라카디 두노 티보다 가저김히 바다가저 무스디 우누메제세 이주고려로 우투어 워디 마차세요. 무 후밀려로 우크르워디 우제디 마차비 우제디 울레스 프로바야. 솔라 레스키하요하 기존얼리 비조 레스키 포히크리자보. 케프르뉴고 우투 마차세야. 우크르워디 우제바야. 케제 제브디 테히 파바야. 무 우고 하케크리도 네이처 그래서 우고 제사 크라토르무 하시에 레스다고 바다도 선도 우고 제고 바다도 레스키 하누 게후키에보 타사 니한락소 베프티스 처치 시디 무수요서 우고 게후토 츠파크라사 스시에 루코 헤조리 선도 보보 부투보빔히디 파카크라 츠비에 바사사 티저 타차 하누리로 크리스티안 미 파르다가 저고 후아야시 시디 우고 부보디 리저브 빌리지 보베시다 타차 니한 락소노노 킬로미터 타타테프보 라보데 무 우고 루베비세다서 고사 데리 티에 타차소노 미후아바가 저나 니한 락소자 게후키 바다 무 우고 vogatau doki ugo kehuki kere diebo wordi conference pocheshi mu ugo kehu talan here ugo koduripi mu mie niebu je work hulele shiba mu hiko ugo jubilee la kehulero mie nie je worda kedo sosari meradi pakeseba ugo to hachape ugo chido 우고 제리 미 베솔리 시모 바졸려 데리 우고하고 타비에 우고 기에서 모셔봐 우고 또 라보디시에 우고 베소즘 힐라바다시 데리 우고의 테저리즘 히디 아메리카 미 미셔너리 우리 우고 제버가서 미르 메메소 뭐 우고의 제리 민구비 오메솔라바야 데리 크리스천 미사 하이디 니푸자 부처자 카테르디 하이보야 미체조 지도 하고 차르크스는 바가저 불려로 지티에 뒤쯤에 파병우 뉴 딱에절라
하누 개프려고 오피슈 모디 프레스지 이디 오고 헤드마스터 저거바 아츠에 수 불라모 불라라디 시버 살라 해고 오고 바젯고 모호바디 오 셀리비메 체조 이디 효고디오 크라사바다 모포 세케페시바다 데리 크레데페시모디 게후카사오 페시레쇼 그자라 크레데 executive body 페시스디 하하세게 페시스죠 이게 저 지도 노세게 페시타 그 프리미엄에 볼라 피 아까 니에보디 크레타타 기보 보다도 무수 그 프리미엄이 크리게니디 히타타 히타프 라키보 크레세 바다디 까빠게레 쳐봐야 제부티비 모사주라 치기려로 자이피즘 헬라바데리 베테고 볼리려 크리게니디 히타파보 시게저 볼리하시 뭐 오고보 디체페테 annual fees 보바야 뭐 소서 오고보 슈저죠 데 테크라메티 오고 피 슈가 저가 크레비오고 저서게 돼 소서게 부셔 뭐 아초부게 저려로 오케디게 후노 패밀리 보 기그룹보 게프레뇨보 뭐 호버스조리 오고 졸려서들레슬라 소세 오케 후치스제시 살라 해고리가 노셀리가 저려로 기그룹보 게프레뇨보 와츠스제 지테 모소세 디치에 보라 크르케르게니라 보 니에부디 크레타타 시즈기 보다도 스시에 마여보 사비에 바사스는 그 줄려로 오고 레스키 오고도 하즈케베 무슨 뭐지가 사우 무스데 그 사울려로 아초토 인지시 레스키 파탈레 모다 그 지기가 파타고제 그로볼려로 그 크히 호레 우자크라 호레 필리디 소고서처 디그 레스키 뇨사 개초 프리세바다 네 하고 PD 오고 마토 뭐 호바가자 kirkigo kelemo so she ugo lesada bago shelf so she ugo vinya kabebaza bugo cupboard go almirah go sokoso bamo shelf ko lero tja totsawa ge reveal ge go ba ge so la missionary boardary house pisar kar parle lero ugo khui ge se lebazo 데리 레스키아 허르 비모가즈라 모하가 칼라 바야 모 쉘프 케비그로보 오고보 디치메 파팡고 틸레가다 하노 쉘프 모 알미라 카사우 세디에보레세 오고 비처레도 려소서 비토르조도 이디 소세세 케페시스모 후미에 케크루히슨 발리로 세 헤고세 카살르비 아 저거 게시세 가자 그쯤에서 들이 그 부시불라들 효고 레스고 매거진 보 세파르바 모소설로 투치세 바다들이 주바케 후메 히사페 발레게돌라 소서 지에 베제브리에 세파르모데 데리케 호하우 피게 후와달로 효고 루크리소스 세파르도 뭐 츠르게 비데 테크라 가라우크라 마스크라 so do no martemo so cross separately que ça so chutwe et pour vous taper peut-être votre que le tele ni pu zapu sabor que ça peut-être au plaisir ou que hulamo ou que peut-être la simor que ça mo non dire c'est que ça peut-être au plaisir oui sur na zapule saka ke saka midi ke hero ko po oke ke hono pedet petsale tala ke nise oko pesisia ni pubu zape oko tsdi uzata tie ni pubu zake pe romo ni pubu liato ke tsono sa tina je japu tsalipo oko ni chuo ke patako butsasa di oko zapu tsasa daro oko
pastor Dr. Rokovili Bosia gi ipu dibe kaza ka chati uselido Zaputali ke zivit kola nigo peje ke penyo fubu jabe nigo tsa tiene ugo pele ya kaza Jesu Krista mu po ke pele me ko se Christian me Krista me idikie kaza hau hanu ke thomota ke tshe 오고 츠바야 그츠고 하톰 하츠누 우티우자누 스키르카누 한냠하라누 우까차누 오고 츠바야 그츠하고 붙자즈다도 오고 지기누 어도 아펠리 미션 고 제푸스 오고 미세 미션 필누 보디 워 그츠케네 제케셀리디 렐리게타 제케푸스 Hanu ke pele ke lu hau Christianity hau ke thomo ke tshe hakuri puchaba mode ukranyo go uputanyo utanyo go ke pele ke lu hago puchazde Hanu Muslim me ke pelu mori Hindu me ke pelu ke thoda Sida ke tshe ugo the ugo ke pele ke lu
Jésus Christ appelle dit lutu que Jaco au quoi Jésus soit au quoi chili muze Jésus est muze il que tapunu voda que tu soit pour lui hay que tu possèdes pour japut ce Panu Jésus Christ chez que ça hau relâcher le muta que tu sais tie que pelle que lu hau tie au quoi pelle que ça hau que me tout que me rose pour ça pour l'autre que tu possèdes que me dise que pelle mi ko au quoi Jésus Christ pelle que ça hau que tout hau te zepu mo hau hichumi que c'est zepu mo mori hau renapo zepu rebimo hau que tout hau que huze tia que peleu que pele mi pour que a muno hau se uze tsuli vi mu Christa que pele que lunu Jésus Christa ubu kim hidodi le medo mu risetushi Jésus Christa ginu uko sum het tudi luli que vi que pele que to dinu pupie que tu ko soko que to soko o que lugi o que pele que lugi soko volie que vi chili que vi que pele Christian me society Christian me que pele me que zel huya que za hau parli que tu muri Christian me renapo chili que tu Christian me que lusu mengu bamo que tse chili lo que tse pu mu Christian me que lu mengu que tse su parli que tu Christian me que totse que liginu parli tu que tse pakesimi po pu que se rakraba rom me ko tata Ponunu que retenye que tolle chef que prefer prepare ko zekazalie ropfunu que lu que sapo zepuba qui dit que sapo zepuba tiedze ukra putanya que pelemiko que lu hau ludi me que kra uni sedi luwa que ze u japu que vi que kra zeke putuya tie uko donu temi que kra que pele que lu hau nu ludi unidi unumedi japu cheto que zeba que tolle cheva chaye que jago pu que ze pol le sha hau tu que shtiki porque lenu met sekete puete meta que pele mi ko mu pele que mo mi ko que luse que me jisha que te how met chi que te po ziki body tu se que te pu kusoku pu nu die me hosali ro po pu se que te kristanu tu da que te ko pedro que te tu mata que te po pu se que kilamona o que penyo fe pour le feu qui nous t'aime quoi crucifié Jésus Christ nous que mais j'ai qu'à ça nous tout ça que pour que dit c'est nous pour pousser que tes jours c'est les gens ça que ou que peut nous faire pour nous Jésus Christ que t'es bien c'est tes jours c'est les gens ça que qui dit tes jours ou que peut nous faire jovi dit mais ça dit qu'à ça qui dit sous c'est les gens ça qui dit sous t'aime que là les gens ça pour lui pousser tezo hau vi mesa tezo hau porque kuni que te po japunu que todienu pusa di ki di sili ra hau temi kalali motega ki di tezo que vi hau pa que vi hau o que penyo fe mosagi no sedi po temi go tsaka sa hau ki di o que penyo fe bu punyo Jesus Christ que tela pe tezo que vi hau tsila samor que sho ki di haitega ikete o ko que tolivi Tezo, o que penyo foca que ça how que puma tapie temi pekiesi ya que te viepo mori sho que tu tase ya que te tu que tu vimo tu me samo que te o go dienu hai que te puya ce ye chen nu chen ce ye que tu go ce sho que tu go putumo que tu go More que puma que lu jidelie, que puma que lu haidelie que te o que penyo fiso que visu sevori sugino tasmo liro.
haizodi temie petapie mori temi bu poke pumasu nu vorli ketu po chaba mo ketze o ke penye fu po jo vitzi ketze mesatzi ketze su kapie temie donu chese mu su vor ketze tigi pol pushe ketze te zo bamo ketze she ke pumasa ke dipushi asili lo deri te zo vor ketze zedi a ke pumami po ketze asili de I hishi hero temie pote shumye atahau no aka lasale vituga Jesu Christar beginuzo ketze po pushe ketze oko mulie tejo viti masatsi how ke puma tapi oko pekesa mo pol ke putwe how vor ketze zenu temie chopardi ke puma mu vikamo ke lusu mu ke vike lusu sike krili viketze khoke krili viketze mu parta ketze mulie Harawi ketsupo, zu rawi de, zu mezmo de, I ketsupu le ketue, Papu mezzo ketsupo, Siba ketala, Vi ketsu, Muba ketala, zu relhide ketsu, Puli ke viso. Hano terianu ke mezzo su bamo ketsashe, zu mezzo cho ketsu, Temi simo ketsashe, Relira ge ketsu, Rawira ge ketsu, Suri silil ho. Deruk, su bada ketutui oke penye fu po jo kapie po ke me su kapie temi pekie temi petasa ketsu po su ginu tsasa te jo oko kruhipie oko rtsipie oko chatapie me pure putu po ginu oke penye fu nyo ni tsile kenza me pure putu po ginu oke penye fu krepfle kenza me pure putu po ginu oke penye fu temi gemeria kazasoko tsitsitsole kenza Oke penye fenyo Jesu Christa tsitike se muke me Jesu ginu mo li rokete mute jo hau po to tsitike li tiki mori po stage punu work li temie ke pumamie da kete mori oke temie putu po ginu oke penye fenichli keto tsali kenza da kete temie su po maturity po pizza shikete work kete tiki oke to dienu dili ke vinu tuseto kete potit tuki oke penye fe punyo Jesu Christa ke tsesa kete oko su mulie musu ke midi oke penye fe punyo Jesu Christa ke tsepie po oko pusu tsesa kete ke kilamo no oko tu oko ginu ke pumalanu oko su tsili kenza da kete mulie oke penye fe kike midi punyo Jesu Christa ke tseka sa haunu kike midi po oke penye fe nichliga mori te zo tsipie oke penye fe modunu resho tseliga oke penye fe po mesati kete punyo Jesu Christa pobu temi nyotsudi kizunu luvor pobu ke puma sikabo bu ke puma temi tsudi luvor sidi temi nyobu oke penye fe nyo mesati kete oke penye fe viti kete po ke kriengu ke meje kape temi ketsunu temi bu ke puma temi mi ko pozake kile ke bu punyunyo tsakile ogo ke tolasunu mulie Jesu po vor ke tsitigi po pum ha to tsitisa ke tsitigi po temi ko ke la kilie mu ke la pie ki je ke puma ki ju nu po ke mi to kapie temi ke tsu mu ke meje kapie po ke temi ke tsu po righteousness su bu temi gi la vor ke tsu temi gi lu ke tsu mulie mu ko ha me ho ke shiki ba guri romi ko tata le sat ha pro ke shitigi ki je ke ni de pu ba ke tsu ha mulie vi ki je po ke lu nu ke lu e ke chachi ke ka nu vo de ya ke tsu pe job ye ba ke tsu ke lu nu ki je ke krinu ke lu e pu ke shitwe pe job ke tsu ba sa mo da ke tsu Kemerer ka chache ke ni su temi gitu da ke tse mulie. Gerdi tuted yenu sidi kusuku yenu sidi weche pu kitsa yomona rufu kitsa tu ke tako ke lununu tejonu chemorosho tejonu chemorokesho chemorosho tutsiko tsile ke tula tejonu tsmorosho tutsiko tsitsikile mu Jesu Christa ginu tsmorosho ke tsiko tsitsikile how say finished work of Jesus Christ po tsitsike se mu tejo gi po tsitsike se how ginu po ke mi to how tie temigi vorkelie po teja how temigi vorkelie Ropfenu ke lu puba ke tsu luli ke vi su timigi la par ke tsu mulie ogo ke penyo fenyo Jesu Christa ke kriengu ke meje
grace जे हाउ पुवली रो सिके करी वाली वी पुके करी वाली वी लेके करी वाली की वी शिके जबा जिसु क्रिस्ता लिबे अव्य चले दे पुके खिंगु के मिजु मुली दे जे अथवा अमे दोचल लुतु दी जिदि कुन्हे पो वोदि पोजे लुदा के तो शिके च केलेरी पार्टी या के च मुली baptism पेले दे जुलु फेले दे जे जिसु दे अनु के अनु अकरा के च तु मते के हुथो अर गोली ता के च केलेरी शर्ट या के च मुली Muke measure grace. How tezo vawa mo ketsa okoro krali morsho. Tezo vawa mozo muke measure grace how. How vawa ketsa sumona, tsota ketsa sumona. Oke penyo ginu muke measure muke li how. Tezo we poke kuni sekodi oko ke lugi hatsa ketsa. Poteza oko ke lugi vorta ketsa mulie. Kala ke liye salvation, kala ke liye how oke penyo finyo Jesu Krista kinu vorzo ke tozo, po tsitsi ke se pom hato soko ginu vorzo ke tozo. Dere oke penyo finyo Jesu Krista hato how, kala ke liye sever de oko tse ke se how, tezo tsitsi se ke tse, tie oko bu tezo how nu oko tuo tse ke tse, moro ke penyo finni tsile ke tuo, oke penyo fin mu ke me Jesu oko tuo fi ke tse, su oko bu fimo ke ta, mi po fepi oko tse ke se su Jesu Krista mutiao ke penyo fe joroli ke vi hako ke ndun he ke hako oko ke lunu oko chata chata ke tsa hako oko bum hape pi ke tsunu ke vi ke shoke da ke tsunu hako tie oko la ke tewo ke mi sipu ke mi di oko bu hau ginu ke vi ke shosu pe pili vi ke tsa tu potumo ke tsa ke dali vi ke tsa oko su mulie mu ke me je for ke motike how oke penyo fani chiketo teme te hitchiketa morio ke penyo fu khefele ke tula donni cha there su tsile ken zada di oke penyo fu punyo Jesu Krista ke tsesa mo punyo Jesu Krista su tsitsi ke se bo pelle ke like tie oke penyo fu ni chiketo oke penyo fu diese chiketo su hake krip lamodi oke penyo fu ze ke ze vida ke tsala punyo nyotsada ke tsala po Khepta ke tsala pu dieseunu hunu ku parta ke tsa su ke pelemi gi vor ke tsa kama sarfa pom hato ke pelemi gi ke tsa hato suwe o ke penyo fa punyo Jesu Krista ke tsa ke sa pu aim ka za to hai ke tsa pu di pu aim ka za to pu camera ka za to sa temi ko bu o ke penyo fa zo pu te zo ka sa ke sa su sitile ke to si pe vitile ke to su ginu si musu ke penyo fezo su we tie ngu ke meje hau ginu ba mo ta ke tu mun crash ke tse crack ku ke tse mu hau tie kama sorrowful po ke pele mi ko ponyo nyo ko kruhi pe ke pele ke lusu nu voli vi ke tse chata se ke tse chake se ke se viewe Jesu Krista po tie chake se hau nu ke pele mi ko bu luli ke vi ke pele mi ko chpe kupie hanu luketse o ke penyo fe ni tsidi o ke penyo fe diese tsidi luketse kama sorrowful temi kruisi ya ketse su se ropfunu ke lu ropfunu nu lutu ta ketse kizu me humengu ko modi ke puma kizu nu modi lutu ta ketse polwe hanu tukese mulie kusuku pengu mu tataki mo hoseliro pol ke puma kizu nu lutu ya ketse ko Hipos tapi peke ke se mulie ke puma ke liu nu lutu ya ke tse ke puma zoro liu nu lutu ya ke tse oko bahuri vodi Galatia ko lese pengu kere te fe hakinu mu hoseli ro che pum hatoko meye me liu ba soko se pierre mesakemo kere yo ke tse teruri kere sho temu ke tse kengu kem ke gi ke tse minguro ke tse nufenu ye ke me ke tse ke die kri u rela ke kri ke tse ha ke me hu me zemelu ke tse me zedi ke thanga sikamo mu sekemye ke krisa ki zik ke puma ki zu haunu jogo pol takase zikemye tio ke pele ke lu haunu we ko zedi lutu ya zomo hako terhidi lutu tamo hai ke tsikitu ga ke tse uko tie ke pelemiko ufka sasarivi ke kilamu no Paul took care di care Galatia ko pengu
me fe punu po thalaki pu se ke che a thie ze ni ko ki pu ke se tui pu la se ya ke hu pu ri si ke che chi ya ke jamie o ke pe nyu fu ke di weli ken ze ke pu ma ke lu ha nu lu tu ya ke che ke o to sa prepare mo ro ke le no si tu mo kisi hai tu ya ke che ke o ke pe nyu fu ke di weli ken ze ke che pol su pu se Tio ke lu me hoka sasa o ke penyo fu ngu ke me jese o ko tso wate o ke penyo fu tie po ke pele mi ko jabie so ko tso wate deri tio ko ke lu ke tsu nu kira putuga ki ke mi ke tsu punu tuga ke tsu o ko tie o ko ke tso ka sala sa mor ke sho tipo ke tsu rekra kusoku te fu nu ke tela ke tso ke tinye tsa me ho pe de la ke liro Paul tout ce que qui dit que tu zepulas refunu luto que refu bu que ka au control c'est tout que lu tapie pekese Jesus Christa u gitu da liro more porque kingu que me que pele su u gitu da liro chmo hawe ka zta zoto deri refu we really to refu we Jesus Christa zedi lu da to que Paul pusasa mu Paul le pusasa que chmo hau shida to que pele nu to da zo shiri chmo hau shida to que u mo hau o que penyo fe pele to da zo shiri que puma lanu mu que puma zakra que shezo mu que puma zakra suwe chmo hau we kunyi po patala chozo to que krilo mo que puma su po zakra po consequences suwe que shezo Deri how sheda zori suginu patala chomo. O ke penyo fe punyo Jesus Christa ginu ke se ke su te meta. Ke lu ke how sheda zo shiri rofa ke lunu ke chache ke lunu o ke penyo fe zedi didu ta ke tu. Bu zedi ludu ta ke tu. Bu ke se ke su ke pelemi ko la ke pelemi ko shidze ke mer ka ke se o ke penyo fe taja ka sa tu. Tie ogo hapo rekrasa morka shopo zemeta ogo ki zunu luvoze ka tiki ogo ke puma dopi hako zeke seya mogo ki zunu ke lu hau zeke seya ke tse ogo hau ke totu zo ke tse hau rese zo ke tse ogo su sipe vise musa ke mide hau ke totu zo ke tse tui rop fuke lusuri ke totu zo oke penye fenyo Jesus Christa ke nu luli ke vi chake seke se oke penye fuka ke se rop fenu ke lusuri suri ke totu zo hau ogo kidewo siliasi nguliasi pokereze ke seriasi suke mide hata oke penye fuka ke se rop fuke lusuri suri ke totu pozo ogo rop fenu ke lu isi ke setiki Putika kranu leke rofu di muga mo ke lupu nye. Rofu no ke lusa bielia ko mo ke lupu nye. Ke leke me do ke lupu zo nye. Mori nguya ke mo vipo zo nye ke tsa oko shi ke tsa sedi oko me zitsa ya tsa ya mo kisi. De rofu no ke lu ha ubu tie ki zinu ke lutiki oko tsa pu ha no ke lutiki ri oko chatali vi ke tsa how Kids how ke diu nu luli viketse po ke di revieso nu luli viketse o ke penyo fe punyo Jesus Christa ginu ke sepie o ko tseketse o ko chedo ke ze ho rekrap Christian de ba kerdi kusokuker punu hanu ke shinu nu jisu tseperhi ke liye o ke penyo fe refu nyenu luto taro pour refu nyenu luto ke tala que chez nous Christ se perikili uto que ripie nie cheta que tu chemo che que fukuri tsoto o que penyo fe pour fu kapie Jesus Christ zela shili liro su tuo refu su tuo o que penyo fe su kalapie punyo nyoko tsdi o go cheta que tu ga zitali ke vi jeri dali ke vi che fke tsa hau zo shiri su zo shi kunye po tse per hila so to ke tsa musu o ke penyo fe punyo Jesus Christa gi nu tie ro funu lu to ta ke tsa ke musu nu she ke tsa ti gi ke cha che po ze di to ta ke to o ke penyo fe chakrabe punyo nyo ko tsa tie o ke penyo fe o ko po ke di revenu lu ke tsa hau me ho so tse meta how discipleship
how we okay penyo fashi jitsa ketsa katolese ke saunu dili ke ville se da ko me hovosali ro jisu po kidzunu pum hato tsaka tsitiki po pushiji ko kilie po tu vosadi oko kilie ketsa oko ngulie mu po oko kie ke shitiki oko ke nu domo zodi ke diwo tsubashi ke tsu kawadi po se tudada ketsa po shipida ketsa su ngulie Tio che penyo fe oko kiepie po ke pelemi ko kiepie po ke di revinu tsukelie kunye po Jesu Krista Calvary gi shitwo po shesotwo di hila shida ketsenye sonye ke pelemi ko po kidzino ke lutiki po shiji ko kiepie po shipi ke litwe ke pelemi ko kiepie po shipi to mo po shiji ko po oko kie ke shitiki oko ke di wo tsatashi ke tsu ke nu domo zodi kawadi po shipi da ke tsutwe po ke pelemi ko po Calvary seginu la shikiliki po oko kie ke shitiki ki jike weu ke puma ke lu kawadi rofa ke lu nu luda ke to ki jike weu ke puma ma to ko kawadi su nu luvana ke to mu su nu lulevi ke tsa po tasa po shiji ko po zedi lu ke tsitiki mo hoseli ro oko hapetenu po meredi lu Ogo Java ko lashiri, Morigo Rufake Lulashiri, Ogo Hatom Hatsuladi, Kizunu, Ogo Hatom Mary Tsilaketola, Ogo Nusaza Bamo, Hapetenu, Ogo Popeledi, Posedi Tuvoda. Mutia Capeleke Lusunuri, Rufunu Lukata, Rufunu Kelu, Jesu Christa Pelekeli Kibu, Heidi Lutuokata, Kizuke Sapunu, Kizuke Vipunu, Oke Dike Kripo Sedi Luketu. Pushe me jidi luketuo, pushe jimi tsedi luketuo, oke penyo fe tie, oko kieli de. Oko tie oko ke lunu, oke penyo fe shi jimi ke tsa hao. Jisu pushe jimi ko zedi luketsutui. Puo hako ke da yedi, oko buu pose ke pesadi luketsutui. Tie oko buri pushe ji ke tsa hao nu. Hao se, pushe ji ke tsa hao se, rupfinu ke lu. Po kriprinu luketse, po chatanu luketse, po diezenu luketse, po joperliu nu nidi luketse, po zeli luketse, su puba ketse, oko nguli vi. Jisu po shijimi ko po kenu dombo zodi, po shipyeta ketse tui, tie amu no shiri, oko jisu pele liede. Mo oko rekenu dombo zodi, ari in shijimi tsitatuo. Ari nzedi nke di banu mhatola ari nzapulanu akelu hausedi inshi jimi tsatatu ketsa oko peteri shiketsa temimie ketsa pele kijino ke lutiki oko u phatomhatsa ke ketsa tsadi oko meridi ke ze luzia oko hako petenu oko penyu fishi jitsili ke vimi prayer Ogo hako petenu, ogo rupfake lu hanu lule ke vimi prayer. Ogo rupfake lu hauwe, ogo titie ke lu hau zedi, tsoko ke kridi lule kenza. Hauwe kunyipo nono luduwa ke tsa sidi pe pipie, morike dapie, kak pe kripie bawa ke tsa viemo. Rupfenu ke lu, ogo galatia ko lesu, pe krota, presakir se meta, rupfesiko, ogo soko ngusali vi. Musoko ke lue tie oko butie ludi sedi oko nige tu vie tie ludi sedi oko ke lunu oko penye feza putse ke tu vie hako e kunyepo oko bu tigi vogel yezenu nguli tu tigi vogel yezenu rofeke lu luto ke sumo oko penye fe oko kiepie poke di banu tsekelie oko bu tie pushijimi tseke pozedi ke jesedi pozedi luke po pomedo kusoko ke dinu mohose meta po Temiko kiepie, pe viepie, punyonyo tselita ketsa zepu adoption, zepu kere die, kere pengu hako moho keliro. Mu kere suru, kere tenye moho seliro, puo pe viepie punyonyo tselita ketsa tue, uko buri po zedi ka Yesu nu, po zedi pu vierhe tseta ketsa. Po pu viu kapie punyonyo ko ze, kasa ketsa, ze tu setu ketsa mulie. Uke penyu fe, mi pete kru musu puam hapete chaka saki zedi pu timu ki jatsa musu no ketu temi hapete chaka satu su chau no no ze pu mi pete kru zo deri mi pete punyonyomo pu pele ke li kere korbi pu zakki ke li ko ke pele no vor ke li mi korbi punyonyo zo ke tsa ogo ke thole sunu su mulie Mutiao ko ke penye fenyu nyotsekelie Jesu Krista hatoginu Jesu Krista ngu ke mejese ko ketsa mu ogo bu
che pelle nunu su lili vigetse che pelle nunu su sedi oko vietsli vigetse o che penyofe chakrasa ogo naki ke midi o che penyofe po che puma hatho haula oko tezo tsili kenza ta ke su punyo Jesu Christa ke no tsili ga ke ko ke pusha po che puma sigmu po temi nyunyo tsa ni luvordi temi nyunyo bu o che penyofe nyunyo tsakelie oko su ke pulie mo che penyofe ti oko bu punyo nyunyo tsakelie po oko bu punyo nyunyo tsakelie hanu ke no do ke tsa a o che penyofe nyunyo tsu ta mo ha ke tsa miche ke tsa che lu pedi che lu dodi posedi che per ropo nyunyo tsakata supu me domo deri tono tuseke to che mi dio go ngukili po ogo bu mi cheke tsu mon tepfu ke tsa pu nyunyo tsada ke tsa ogo bu tie posedi ogo che penyo fu tsada ke tsa o che penyo fu po vie ko khape ogo tsaka serbi zo mon ogo bu posedi po kripu nyo tsaka tsa tie ke kro khape ogo tsaka se tie ogo bu pushiji mi tsaka tsa haunu ogo mi cheke lu dodi luto ke tse ogo penyo fu po me domo ogo bu tie ki zunu ke lu hau bu ogo ke dese to ke tse po su po me domo ki zunu ke lu hau bu ogo ni tse to ke tse suri po me domo pu ogo bu punyo Jesu Christa ogo penyo fu tie Jesu Christa bu ogo me tso tsedi ogo bu mapete suginu ogo ke ni ogo ke mere ogo ke tefu ngudi lu ke tse su po me do kazato kerkito ke tse ogo rokra sasake po ogo bu punyo nyotse ke lie serbi zomodi Jesu Christa ginu po tejago ogo bu pozedi ka Yesu ke heda ke tse mo pozedi ka ye ho ke ke tse hawe condition pomosi Silievi mori shirita li vi ke tse shi ke tse vi mosi deri hawe situ le tuo puo punyo nyotse le da ke tse la hawe me chida zo situ da zo ke tse shi ke tse viesi puo ogo DNA nu ogo rufke lu ogo DNA su tsike diwoda ke tse idi puri le vinye ndu ogo union minister of work ke tse po ke hume zepu ke tse po ke hume zeri study tse ba ivornie ke tse po die tse leba ke hume po DNA po shi ke tse po pu mo DNA hau po mhoko po ke ko hakakraba ke tse po su zepu di ke hume DNA su zepu mo hau steady nation nu tse pe kweli mo sho nation no contribution ogo zake vime tsumor so ke tse pushi ke tse sedi puke se pudibo rakraba mutio ke penyo fu ogo kikeli hanu pogo bu poze pokaye ke he ke tse haunu po ogo bu punyu nyotse ke tse haunu ogo DNA nu ogo rofike lunu su ogo tsike dipe ogo bu punyu nyonyo totsada ke tse la pu vieko ogo ze ka zake tse ogo ze ke he ke tse suko ngulie ke yuka topo ogo puya avie cosa avie mvie cosa avu vie rege tsupo ke toke yubo tsia ne Jesu Christa po ogo lashe ke se po ogo lavor ke tiki po su shimo po ogo zedi ka zakete po sedi ogo tsike se su ogo vie po japi ogo tsike se ogo ngulie ogo penyo fe ogo kekelie ogo bo ki zike ke puma ki jisu nu lukete sedi ogo zetsen no mo Christian midze ogo Rome ko teta pengumu teta ke pukese Galatia ko lese pengu tefki ke pukese zuwe Christian mi ko zemo ke ogo rokka sasake Christian mi ko ze Rome ko teta tefnu tusetu ke ko Galatia pengu me fe kenye me fe sor ko tusetu ke ko rofsi ko sedi luke hako oke pelemi ze ke ogo hako rokka salasake ogo ke penyofu nyunyo ogo pushi jimi tsada ke tse tie ogo shiji ke tse hau ndu nye ogo penyofu jisu nyo ogo penyofu nyo jisu Christa ki zinu luke tse tiki mikrobu kibye pushi ji tse luke tse hau nu tie ogo bu pushi jimi tsaba ke tse ogo kibye hau nu pose di luke tse puo ogo bu pushi jimi tse ke tse ogo penyofu shiji ke tse hau ke pelle ke lunu hau bamo da ke tse she ke peluri rode ya ke tse ke huri kada rode ya ke tse ke huri ka zvoda ya ke tse ogo tie seye ke kra jesia
Rofino ke lu how magic pumozo, how fairy tale zemozo, how nguka mo vipoda ke suvier pipuba mozo. Rofino ke lu how reality zo, how ritio ko kitsuno ke lutiki, o ke penyo ko bu how se di look at popomedo, bu bu rofino look at pushijitsa ke pozedi che pegnodi lukete pomedo Gesù Cristo go kikeli haunu ogo pizza ke kridi perpetuo Gesù Cristo go kikeli haunu putike krike nu ogo favoli roshigete ngulituo der Gesù Cristo zedi pushi jimi tsedi poki zunu lukete rofunu lukete how poti sonye ogo chaka sasaya kete how ogo kepele ke lunu progressive faith ogo ti sonye me miezekete ogo ti sonye ogo nili zekete kepele ke lunu unun nali zekete vie ogo tie kepele metsuli mu shishedu shirdi kepele nu mi vise mi po giant po tsada kete ogo shigete vie mo ti sonye oke lunu temie ti sonye luketunu su uzedi luya kete musu zedi memilia kete oko mulie ke pushipuri oko ke pumaki jahaunu oko metadi luya kete dopigo sidi oko luya kete ki jahau ka tozo kete oko sipe visezo musake midi tie rofunu ke lu hauri oke penyo fo kakase Jesu Christa ginu ke sepe oko kete ke lu hauri ke totuzo kete Hauri ogo metali vigete viekete ke pelemi ko bo hausedi uviechekete o ke penyo fu pumedozo kete o ko rakrakasadi o kakasabe o ke penyo fu tsike rofunu ke lu ke pelenu ke lu how tie sudunu luketu viumo Mori sekodi uke penyo fakunyi bo vori penyo ko zetigi koliro senyenu sedi luketu ho su view mozo ke pumaki zunu vor ke tsutui ke pumaki zunu oko luketu tsutui mo ke puma me tspredi lu vori Jesu Christa pelle ke liu ginu Jesu Christa ginu ke luka sapu oko ki vor ke tsutui tie ke pumaki zaho ka totu mo ba ke tsakemi ro fake lusuri ba ke tozo ke rakra sasake ke puma ki ke lusu satanbu ke khasedi luya rofa ke lusu Jesu Christa kama sarofu su ke khasedi luya ogo bu rofa nu luketse ogo bu kama sarofu ke kunu nu luketse o ke penyofu su pumedo po ponyo ko bu kim hedi lutosi ki kem hennesi lady sakasatui risetu katsatui tie ogo rofunu luketse oge penyo fupunyo Jesu Christa ginu ke sepie ntsede mo atsede oge penyo fubu japie ogo petetse tiene Japuche kasa mo renekli pette gola oge penyo fupeje pato pette go mogi ni pobo jasdi ke tefu rupu ke ko ke pele ke ko taja kapio ko zabla pressure tina telanu ke zedi ko metsa ke chachli do ke chacha ke ni ke sepo rakasan ke tse ke zasu do ke riu liro tie ti so za ho pi o ko abcc ke cha ti so za chwa sala o ko ke zedi ke chanu abcc li to cha ka za pe te ko oko kikulari ka chachasa abcc nunu padi chazulia ke krichunu japucha ke tyo ko varakasa ke neuro na oko ke patau pesika seke midi lon lakso lesakiula so varakasa tichie mepe pengu kerakano oko pike pe kodio ke zam hatho pete go mogini pubu jasdi poti hawazedi dile ke vi bukrasa le thian ka cha patokola ka chacha siro reve mi heta thap ke je pidi mize ke pekro ho me japu chdo ni pubu reve mi kori rogolia so kori crossa thiana ma ke ki jno ka lwa ma ke vi bo chdo ke shu pu shi me jityo sia so ka sala ni pubu o koro gole di ma ke vi pe ke shu pe ne di o ke pe ne bu japu cha thian ka sala o ko ha ko la ka chacha sa joro thalanu
ke teje pe ni pu tsa ni pu ja pe o ko tsa de ko bu pura shulie so ko la ni pu teje sa telanu a ke cha telao chile di o ko ke shuti ho pa tela chile do pe te ke je di khu kredi je zo di ke cha cha gor ka di ka cha cha pe le do ke ni pu Jehovah zapu zaye teche te rupe ten vie zabu ke me sau tsali mo ke shu tsali je yokobu ti soza ho se di angami Baptist Church Council ti soza ho se di ke pelle me ko ke hu ke kritse pe te kunu tia ho la ke chatsa no yoko ke charan di japie ABCC le thomi ko tsake ti meradi nipu hekori Poti hanu ki heko meji malaje no japie Reverend Ati Dolimu po zedi ke kruhidi matchakaza ABCC no yatope teko tiso zaho zedi ngropfa ke ko thaja khapyo ko chalasa masi male khapyo ko chalasa sa kevi ka soropyo ko chalasa sa kenu si ke tsapyo ko chalasa sa o ko buti so zaho zedi mpenyo sale kevi ke kopyo ko cha japi oko kikruno ke hiro purgatsa o kikrupe tego salasadi kikrubu ke ready njapu ke tsano gosalie tio sasalie tio ke hie sasale ke vi no japi kikruno ke hiro purgatsa pe tego tsamo te soza ho zedi oni pu ABCC bu ngia thoke tsano padi chazu ABCC no japu cheko tio missionary me ko pe tego ti soza ho zedi no so ko pe kola suche hako ginu Jisu Krista zabu zapu zaye chlie hako ginu rupu bu temiko posadi tie Jisu mai voda zaka tsala temiko buri gile ke vi hausi le ke no ABCC no padi missionary chetio ke tio pe te ko ka sala suche nipu sore heko work za zape muno no te ye ko no japi heko work za non lakso Lasiki, teach me pe mu care of the Batia, Nipo, Nongo Messidi, Mato Sobor Katsukono, Leko Crossa, Salavoto Gazati Sozania, Nyoko Bud, Zapuchdi, Tieta Sahano, Jisu Christa Zabuza Puza Yetzeliki, Noke Kokasatia, Mato Sobor can you let me pay Ziwe, Nipo, Noko Krokasola, Zatia. Peshiwe. Zapu zayemu teche te rupu leke su. Ke krimu ngu ke meje nchufutio ke tsake masani pu Jehova. Ti soza hawamu bavada hose di yeko nrashudi ntejangu le di yeko nidi nteje yawe. Nipu yeko chodo no japi yeko ke tsakose nteje mu ntejangu ke li hako hase di yeko bu chodo bavada hanu make sasilie rupu ke luno mucha mo ke lunuri nke kungul ke li hako ase di lavor ke to tikono yeko hetsadi nze ke perozono nteje ke tsono nche ke tsono mu nrosho ke tsono no yeko tsepe kola sasidi yeko buku ni kunyeki npenyo mimedi nza tseke meye ke tsono ngile ke vise ka za ke tsono no heko kroka salasmo yeka ho ha kroka salasdi yeko bu lavor ke to tikono heko nidi nteje lavoche di mato tseke le pette kola ke teje pensamo npeje thorwe no jab heko ke tsola heko hanu no potela sade to la pa ke to pette kono ke me saru pu bu heko pette ko teje ke te gugula pen ke ko jenu tu jeti jisu heko pette ko kala ke liazo na ke me sapun ki pette kola ameji melodi saswe amen